Le nhlangano yabothishela lapha ke eveni laseSwatini ithi angeke ivumi ukuthi bothishela babuyele etikolweni kuyafundisa babeke bangakaqali ukujova wona ke umjovo wokugoma ke umkhuhlane we-COVID-19. Bathi bayabona ezinombolweni ukuthi tiyanza ke inombolo tabantu labathola lo mkhuhlane. Ngaleso sizathu impilo yabothishela nabafundi tingaba sengotini uma tikolo tingavula babeke bothishela bangakaqali igoma kugomela wona ke lo mkhuhlane we-COVID-19. Thina siyinhlangano yabothishela sekulichi sasolo saqala ukukhuluma nohulumende mayelana nenzaba yokuvaccinate abothishela. Ngaleso sizathu ke kubuyela kwethu esikolweni kutawuya ngekuthi uhulumende uyabe uhambe kanganani nalolu hlelo lokuvaccinate abothishela ngoba kwenyuka kwetinombolo kubeka ngalokuqaqile nalokusobala lokuthi angeke zize tikolo tivulwe kunje bothishela bangakavaccinatwa. Siyethemba ke noko ukuthi uhulumende uyayisebenta leyo ndzaba ngoba encwadzini esibhalele lehhovisi lemhlonishwa ndvunankulu setamele ukubeka ngalokucacile ukuthi bothishela badzinga kuvaccinatwa kungakavulwa tikolo. Longanga PS ke wasishayela licingo wasethembisa ukuthi abantu labadzala balungisa umhlangano lalapho khona sitawuhlala phansi sibuke lokuthi lo hlelo lokujova bothishela kulomkhuhlane litawuqala kanjani kuya embili. Sicabanga ke ukuthi indzaba yekuvulwa kwetikolo iyawuqala kutekwa nase kubonakele ukuthi kujova bothishela kubavikela sekuhambe kanganani. Ngalamafishane sisho njalo esiveni semaswati sonke sithi nje batali nebantwana abati lokuthi nyalo tikolo tivalwe kwekuthi uhulumende usengakaqali luhlelo lokujova bothishela. Usolo basengakaqali ukujova bothishela vele tikolo ngeke tivule tiyawuvula mhlazana bothishela sebajovile ngoba kuyabonakala ukuthi le COVID-19 le third wave yakhona itanesimo lesibi kakhulu. Le nhlangano ithi itawuqhubeka ke ibambisane naye ke uhulumende kuthi ke batakwati ukuthi bothishela bagome bese ke bayakwati ukuthi natikolo ke tivulwe. Etindzabeni temsakato iye Maswati channel ngigeri Carlos nanohlahlathwala sikamanzini.